Zondi lokula kitimsana lapha emathunjeni. Ilang bambe khona njengeyona. Albambe. Yengikhona ngonya khamba kahle. Sishaya zonke. Joa,
cha sizongqhubeka ngisathi sazosuka bafuthu cha siyabonga kakhulu ukuthi nizivakashele kuyinto enkulu kakhulu ukuthi lokho ngasesizwe kuyinto enkulu kakhulu ukuthi lokho ngasesizwe ukuthi nje sisonke abantu bendawo mhlawumbe abantu bafuthu abangazi mina ngakhona ekhaya ukuthi imali nje bawela pressure lapha esekhaya so bafuthu siyabonga kakhulu into eyenzeka la nami sizwa ngisekhaya nami sizwa ngiyajabulisa so siyabonga kakhulu bafuthu babisana discusswana bathatha indlela baphinde bahambe selapho kunephasela la eliphethwe nangumpazoni isho uzodluliswa kwena ukuthi iphasela yamama umvuselani iphasela ngizothi nje noma umama ongizala ngingazake bambone abanye lebonomaniikazi uye wabambekala ngoba umlusi ngaselukhasela kodwa ujabule kakhulu mangunikela lezi ndawo ukuthi yes wayesevimbela ngoba ngaba sekubo mama abazalabe babaleke ngale ndlela exawukwenza ngiyasibonga ke mfowethu lesipho usithatha bese ngisibeke kuye ngisiniyena ngisho ukuthi nazi isipho esilethiwe mfowethu nami kunikela ngolala ngayo ngicabanga ukuthi angazi ngolala mhlawumbe ngolala ngayo isikhathi angazi lozobeni ngiyabonga kakhulu mfowethu ngibonga nje kakhulu ngenza kwethu ngiyanibonga kakhulu okwenzeke mangazi Ngifuna bathathele ibhenji leni.
ngoba sengizwile belayela ukuthi ungathi sengifuna ukuba indlela sengithi nami hayi angezi phela ngizovalelisa unina ukuthi cha lokhu nikwenzile phela kimi isandla sefica sengofa ngilanda ngahlale ngokuyibuka kuma social network uyabona sengazi ubuso nobuso uthi hayi lo Facebook ngiyamazi uyabona kuma Facebook awucha madodana ngibonge kahle kakhulu ukunazi nabafike kade ngikhona bengangibonanga cha ke mina nguyo ke umalumeka malumwa phela unina nje kungugcina kumama nina wakasi ke mshana impela hayi wokucicile asiwacicile wakuyithele yebo ke nami ke isibusiso lesenisilethe lapha ekhaya impela cha ngathi nakwabanye kungenzeka ngayo le ndlela leqhubeke phambili nibambisana abantu bambisene inhle lento eniyenza noma ke abanye ngisababonanga ngisabazanga sengibabona nje ukubabheka la ukuthi olo ngathi ngimazi phela bafike sengiphumile Mhlawumbe abafika uma mesephumile ngicabanga ukuthi mfowethu lo sengaseqaleni mfokavilana uTeloveni Wena mna wenje bese kuba mfowethu lapha ocula igospel uJoe usuyazi lo osenta kaMpungose uJoe igospel bese uzoba usanda lozalwa uyingo ukolele bese khona ngicela ngokwabo ngapha bese kuba ayibezile lapha nayo uyokucula amaskandi cabanga ukuthi lapho abantu bengapha Namba. lodungeke lapho kusenzisa nathi sisebenzisa amazwi okubonga mapheza ngobisi nathi sisebenzisa amazwi okubonga kodwa ke sinomlomo wethu nathi sikhulumelayo sukuma khatheni usikelele mfowethu njengomuntu omdala usibona nje sikhangela zakho Angipinde ngimbingelele noma cha mina ngibuya ngapha eSini. Futhi nami izingane zami lezi ngoba nami ngizalwa yinina ngizala mina ngizala zona lezi ngane zami ngokumsebenzi ke kodwa cha asibonge indlela esemukelwe ngayo ekhaya siyabonga sedlile sibusile sisuthile akukho ishoda siyabonga impatho indlela lesiphathe ngayo siphatheke kahle kakhulu hayi eswini akusangene into esikoleni kodwa ngcono besibikile emakhaya ukuthi siyabonga ngeke besibuza ukuthi sidlile besibikile emakhaya kungathi sonke ngazi kabani kodwa yini ngiletha besibikile emakhaya ngicabanga ukuthi nje okwenzakele mhlawumbe kuyenzeka ukuthi wenza into mhlawumbe uphuza ukungaboni ngathi uma ukuthi khona la ngathi sesithe ukuhamba khona kancane sinosixolela kodwa benginhloso yethu suke sadla kakhulu uma khona ngathi sesiyamosha khona cha kube ngeyona inhloso sixolela ukuthi sedlile ngendlela esisuke sadla ngayo senzeke kweqa injabulo sijabule siyaqala nanokuthi sihambile lento siyiqala namhlanje
Cabanga ukuthi sizoqhubeka kusuka manje kuya phambili ukuthi njengoba sibangaka sihambelana sibone saza amakithi yonke indawo singabonani sekuthiwa hayi ubana ngisekho sekuthiwa sibonana futhi kusuka manje sokwenza lokubafowethu nani ngiyabonga kinonke ukuthi nikwazi ukuthi nisuke la nisuka khona sisuka endaweni ehlukile kakhulu khona abasuka eThekwini ngoba silana kukhona nje khona abasuka konquthu komzimba sibaningi nje phela kakhulu sidelile konke bekade kufanele sikwenze namhlanje sathi ngoba kufanele siyohlangana nabanye abafowethu sakushiya kufanele sikwenze sathi ngoba lokhu into esiqalayo siyafisa iyephambili iqhubeke kuze nangunyaka ozayo noma ngekwesinye isikhathi esilandelayo masithi siyakwenza siphinde sikwenze kube impumelelo cha siyabonga bafowethu ngicela uma sisihamba sihambeni kahle bafowethu siqaphele nasendleleni ngoba izulu lihle sibheke nje indlela yokuhamba sihambe ngendlela okuyiyona ukuze sasithola masitholane nasemafonini siphila sibuza ngithi hayi bafowethu cha ngicabanga ukuthi ngibonge kakhulu njalo ethule umuntu kancane ngibonge kakhulu kanza kwethu lokho enikwenzile angazi ngakufanisa ngani futhi angazi ukuthi ngingathini ngoba njengoba ngizelwe nami kule ndawo bonke laba bantu abagcwele la umfowabo ubhuti kubo abanewethu osisi bayiyo yonke into kubajabulisile nabo umabezo nje nama ngamandle ngoba phela into bengiyifihlile namabezo lithiwa wenze ukuthi ngase kube khona abanye bacishe bangibulala ukuthi hawu yini kuletha abantu ekhaya ungasho ukuthi nabantu abazozekhaya lase lithe lami cha laba bantu abeze lapha nkosiyami beze nje njengabafowethu kodwa ukho umcimbi khona uma ngaqala ngimemezele kuyoba sengazathi kunomcimbi njengoba sekuphendule kwangazathi futhi kunomcimbi uyabona ngesimo sokuthi abantu engibalethile abantu babantu abafana mabezwa kuthiwa ngempela bazoza ngempela lobani abantu benu laba niyabazi bafowethu ngeke bengizwe uyathanda uthanda bezwa nje khona so bafowethu futhi ngiyathobeka kingaza kwethu okwenzile idelo petrol belu bafowethu lokhu angikwazi ukuthi ngingathini ngibe ngingakulindele ukuthi ngempela bafowethu ngiyokuvumela ngomlingi kangaka ngiyabonga ngaza kwethu engathi noma senihamba endleleni bafowethu la ngenzanga khona kahle ngihambe ngixolele ngaza kwethu la ngibonanga khona kahle ngelinye ilanga mhlawumbe kuyobuye kube kahle ngiyaxolisa ngaza kwethu kodwa nje ngijabule kakhulu bafowethu lokho enikwenzile ngiyabona nje umuntu oyigaga ekhulumeni kodwa namhlanje angiphelela amazwi ngiyabonga kakhulu ngaza kwethu nomndeni wami ujabule nomphakathi wangakithi ujabule kakhulu ngiyabonga ukufika nje ekhaya kunezoqhula umezelo ngiyabonga kakhulu ngiyabonga njalo ubuya usushada mfowethu shada ubuya bameza azange sibone mapolisi
Yeah.
Hey, I'm